van chunga pathian hi kan hmu te lai mo a cheu ni jisu kan hmu te lai an ti a cheu ni jisu tharau le pa an pathum te in kan hmu ko hna lai an ti zeikhida adik lai na zum bible ning in kailom Ata behal nak som nga le ale nak ti me cha op songa kha kong kha ka chiel van chunga in zai zat na kan mu te lai ti me behal nak kha ale nak ka tu na kha sun van chungi a me zat bakin kan mu lai tia ka le zai cha te chun in pakhat i kan lu ti ka chuka in chunga chun minung zai zat na kan mu kan tia chun chu in chungi arak me zat bakin kan mu lai chu in chunga chen minung pangan le pangan kan mu lai pathuman le pathum panian le patni pakhat le pakhat in chungi a mi zat bakin kan mu lai chuman to ko van chung kan ini kan lu ti ka hin zai zat na kan mu lai ti mi ba na tu van chung kan ina a mi zat bakin kan mu lai chu sa ale na man bi se asia van chung zai zat ta ti mi kha van chiata kan lai bible ni hel pum puluki arak hel mi chu kuat khat nak zohan dal nga chang sari kha a chang sari ning bak kan lai bible thiang ni arak thau kan ti lai chu cha chut atuhan lai bible thiang na nga ya chun man rel man lo kuat khat nak zohan dal nga chang sari kha man zohan a thau mi kha kan thei sol ko lai tete akhang tu pathuman chul vial long se kha van chiat tak taka kan lai bible ni hin ale mi good news bible arak ti lovi zero nga good news bible arak lo ti chun good news bible hi bekam thar bible di lak him te arak kilven tu Antioch Krifabu an kilven mi silovin Egypt rami Alexandria kwai anui aking lomi an ngay mi kha makakalay Bible thiam me ale mi se Antioch Krifabu kan thading mi chu Jerusalem Krifabu kha sarsat nak ronga ani tekni anum tilo foi tu tong palong chu cha chun Jerusalem Krifabu ai o tu Krifabu chu Antioch Krifabu long che ma chu Antioch Krifabu ni chun bekam thar Bible kin tenan rak kilven ma kha an kilven mi kha hin jem an rak le na bak hise chu pit loading chu ka chun je da kha ka ban le rel sang lai mo atu ke ma le mi ka ban rel sang lai tha de ngai manu lai Bible thiang a bak lo mi ka ban rel mat ngai tang sarina zaitin tia vana kin ngal pi tu pathum an pa le bia le thiang kharau an si hi pathum na he pakhat an si chu vial te zalai bible thiang lo kol bible a khana di la kan lai atu karel mi kha chu chu se i ruanga te chun ka chim chang kha Antioch ni an kilvin mi bekam thar kha silowin Egypt ram Alexandria kwa aking lo mi an kilven mi kha lai Bible an khale mi sin chu chan atua hin sa ok pakhat ka tiel mi dak thapisi biak sia matiel mi kalei chu chu jera sitia zoom tlak lo Bible hi arak hla mo ti mi cha ok ka tiel atwin lai tlang are man thok chu ka achan kan lai Bible hi zoom arak tlak lo ning aram lang tar si chan chu cha hi ka zon kha tu chu hal mi ka van le sang lai mu van kan phak ti ka jai ta kan bu lai van ne mi sat ba kan bu lai vana jai sat ta hi ka Bible a vana kin ngal pi tu pathuman pathuman ti Bible a chu sa hau pa bia chu pa ma khaji su ba khaje pa bia le thiang tharaw se chu sa vana a mi sat ba kan mu lai zai ti manin el khosti lo pathuman Bible na ti se ma ka kalai Bible thianga arakum ti lo chu ruanga chun hi tha ten kan ru a help tak mi Bible pakhat se tu sa van kan phak ka chun apathum te kan mu ko lai pa fa pa thiang tharaw
an pathum ten vanan umati cha a ummi sak bakan mu ko lai marang Bible cha dang dang zonga na ban chim ning khan sako KJV sia chon for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ati e Father, the Word, and the Holy Ghost, Holy Spirit ka pathum kha an umtimi kha Bible ni fiang te improve to e ika han chon record ati ko he record in heaven. Second alone